Lukayang way pakonin Pohnpei nan uya kupur toror kasilisa kewat. Ranwat ni alam November Isak paran kaun area ketri Isak silu. O ranwat uya ran kaisak wano o kaimsak lan uya kupur toror wat. Mula teban katla montai laiman pagil tailan katta o low yuwan. Triyan kisabul matai uya kupurun ranwat. O iban pagitaran wan paron net and ulian taitio. Yellow lowered. Kalanin kamu speaker. Taikatan kupurai bana wasagara nilap. Mailan kupurai ban patrawan sansa. Kapeng dengan owa sepelang kamarar main kau sampai kau. Kapeng geran kap kai baben roson meragatin kupurai kan kita. Kapengki kawitin kupur on sonu susun weikan sa Willianto. Ran wadabano ya kem seglan ran on wielamalam toro. So dragit megot. Men Willian kitio sakare nilap peniran katun katkito sapalmar ngen charawiyo. Ngenen kamarain ngenen kawit ngenen kamenimin. Pesan gagan tungalan ki nanatpan tawi tetek iragan masaban patrawan sopai nan wielamamin ranut ini sabal marang sarawayan kamaraini kin kid meniyan so masa kaula ong pagawat so uya state senator si sudru uya senator ne we kan uskutet Kupureagin kit onapak melele. Peniran kadun kalangan o ang partiyo sa karatan naman. Nilimeta yung ro kapayata. Patrawan partiyo pagkamabugat nilang kapayanir o atungal santor sangkamor Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan Senator Tawan Paranet, Wegilolo Mamiayer. Trial kakakatla montai lo iban patrawanan Chief Clerk patrawanan tungal tatok on roll call. Senator Adson Abram. Imay. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator V6AH Edgar. Nay. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Brian P. Edside. Imay. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Nay. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patumat main. Senator Sendelina Leka. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Mobeck. Amen. Senator Sheldon G. Net. Yet ngayon. Senator Norbert A. Perez. Senator Mitro I. Simina. Imay. Senator Jason A. Walcher. Amen, Chief Clerk. My Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk, Sansal mag-trial quorum. Amona Bantola and Sansal may Senator Edwin o Senator Perez excuse sang sa bulmatayin. Kuya ko po ng ranot, kuya kikabinsalet o sailap.
Magatung proyek Pwuhng kulian taiti o ya sabul matai sakaratan KAPWARESOU melel Enginkehlap o sakar misik pangkuburan Enginkehlap kay poni po narakso Pohnpei wala pangkuburan ni Soko aun ki sabul marlikan ko nanalang ko nang kaniyay ko wow rorong lapalap kay ti koros nan palian tiyak momocho government national state or local government bilman waon ki sabul matai Kapina in Pohnpei, the Honorable Oliver, Karyaon Kapina, the Honorable Yowanis. Waon Kisong Kopung Labalap, the Honorable Joseph o Yangamusyong Kopungan Koros. Wasaksit, Waon Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kan Koros. Lang Samoro, Oloiso, Seriso, o Masakan Koros. Labalap Kan Koros nan Chamberwood, o men Pohnpei koros nan Chamberwood Pohnpei nan kalal iligan kalal o tail koros men Pohnpei mapilpat-pato nan wailaut kanan sampa rakat o patreng ulia pemail kanan uyak kubur toror kasilisa kayawat dahil kakan katla mo tayo ay man po na sa floor leader Abram. Kelangan speaker Icungal saratan wow kapasapat kampura saksiat wow dengan kami Vice Speaker Honorable Senator Kan Koros icungal wow mobil rail sama jail cun kacang jail meseng ranwat saratan Kapwuhng wow men Pohnpei Koros melel rail kan me yang jail nan men KPC kan Speaker men segera memot Wojo pagitak challenge kapantala apol ban channel. Yaman. Chan salang mau kamagut Peter dalam kapantala wata-wata alaltan journal harus kabrayang mafloyer I kamagut challenge kak chorok tiang ban nam basic may standing committee reports. Chan salang mau kamaguto wagi amia utupan kamagutok itak tiar o pan order of the day standing committee report o iban po na sa chief clerk Standing Committee Report number Mepki isi Secretary Silu Mepit Legislature Bill number Papki by Sakwalurai Silu sang Chan salang mga report word pan report long sang committee in land kan po na sa Vice Chairman Edmond o committee in shop. Kailangan na speaker icungal sekretarian mo wangkin ko speaker wangkin vice floor o honorable members kan koros kak William committee sabul mo committee and land o datar po wata min pagita mo wat kailan katin kataropay stand report number limesak 523 o uyalaman lamang. Chan salang mau kamagut sang Vice Chairman at dahil katiyan ang National Standing Committee Report ng Belip ko isisak Riau, labanya riyasak Silu o sabulman kita. Koros mautong kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniyso, pwede kamagita po itarak tayo katkat nan masanabe o iban po na sa chairman o member kan koros o ang kapesen report. Kailangan speaker Senator Edmond. ikamele member kan koros kataropoy report wat apo yung kakator lepe inonton report wat me patpato kusoya sang pon wasagis mem Israel men kap marangikan pagpagi pa renkak totong ki kuya Israel community center mem bi fix kailangan Kusuning gulos. Yaman. Kailangan KPS takawe open report sang Vice Chairman Edmond Masalar KPS takawe open report ay pan po na siya kamagut mamiya sang Vice Speaker Thailand Rutungiti masa na open report koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni Syo
Kamagat paitar og tayo tikdir masa na pen report ng belima kisi sa kriyaw le benyari sa silu. Tayo mga katlanan adoption karos mautung tayo sa pulman kita report ng belima kisi sa kriyaw le benyari sa silu masa ni Pwuhng masa ni so motion paitar og tayo sa pulman kita standing committee report ng belima kisi sa kriyaw le benyari sa silu ranwat siyang committee siya. Near the report, Salam, Mr. Speaker. Mashalar, I ban bonus of floor leader. Kalangan Speaker. I kaisa bali jungal sekarang wow, main Mr. Speaker. Oimen miata, pajung miata kamu gitu bagi Legislature wajan kak suspend order of business child ketilapan miscellaneous keriaman. Kansal ko magatiyo tayo chorok tilang pan miscellaneous na nambay sa kono, ira choror. Haros mautung ka maguto, masaniyay. Pwuhng masanisyo, kamagut paitar og tayo katkatiyar po nambay sa kono, ira choror. Kamu floor leader. Speaker kamu kupuran wow men bacuan il florong Senator Carl. Floor leader here, florong Senator Carl. Kamu Senator Carl. nan mall itungal wala pang kupromo one to five speaker floor leader honorable senator kan chorus ibin man one ki o kasampal ki iral tonta tangkan me patyang kay ranwat pwegi essential me ranwat pilwiya rang kasampal alitay ranyu me katorolla po kejalen kiniyang kataman o one ki Israel men vesam melen men Pohnpei kan yang coba o el retire sang kapin sa leta sang sombe amar ka irawa di kapung ki irai ton datangkan me patian kecairan wat my speaker tungal ra choror pit resolution yu me momot kasambal wat kamanata ayo personality, ceiling and budget nintuan kawait mamia wuksang kawaitin kabna me padwa dito rin nintuan uya bensaw matail tipson tatok anuwawo karakarak men kapdalong kamagid kajailan kak reconsider LR number opugut way sa kwalu laban yari sa siluway ba karyaman Kung kakabra yung number resolution LR number opugut way sa kwalu laban yari sa silu kailangan Senator Carl kamagut yung mayor o miya utrape karatay pan entertain kamaguto karos mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paita wagi kamagut ya paitar niya masanabe kamu Senator Carl kalangan main speaker i kaysa pala itong alwaban kuprakan koros wagi kawait na ban uya iran reconsideration na uya inin nan misina so diamond nuwa o karakarak pagmagtega kamal lebnaso pasan apol nantup so kalangan main speaker monetary ban kamal I maintain place kamutan resolution apukituay sa kwalu lebanyari sa silu pansabul matay resolution calendar sang ni kawait mamia I pagkitag Thailand kamal o resolution of Kitway sa Kwalu, Labanyari sa Silu, Kumalan Place, Pansabal Masa resolution calendar, sang ni usus may tatar, kailan reconsider resolution.
Paler o supplemental Uya Kupur o tayo kat pan Toro o ipan po na sa floor leader. Point of privilege, Speaker. Speaker kam kupura ibanir florong Latore. Floor leader yung floor ng Senator Latoro. Kamu Senator Latoro. Alangan ng kamumang Speaker mo na ibang patay man pagkita itong wali. Kapin kayo po niyan kak patong sa pulmam kom tiyang guwa nilang wang kim kami, wang ki vice, wang ki floor, wang ki honorable senator kang koros. May libil man wang ki rail kan mayang patong tayo na mo. Uya lam daw uya kubur ko sampalin ranwat. An bang kapaso kan o may patong tayo. Speaker man patuwan pada delegation ng kiti. May kayo pagkabang peran kat kasampalwat. Tayo lang kak kasamuki o kapingki kat tutup para doon. Aman ko sampal and way may lang sao kiti. Pilihan so yang patong William kiti nan Port of Trust land. Pilihan so biluya former speaker and so kon diyan so way patular. Uy magbagita tayo lang kat kiyang ulmano yung lapalalo. Speaker. Kailangan Speaker. Senator Latoro. Kamu Vice Speaker. Kailangan Speaker. Ay tungal sa karanwa bang ko promoy on the floor honorable senators on the olang kitiriyaman sa ugiti or riyayol tupulok na pil patang paligran mawon kaping kayama o pilran mawon pakpak ang ton Pohnpei pon melen meng kiti nanaray ka sampalwot Speaker pon patang mo olmanet kay tentra sa palma ta tungal Taulap tukang wen kiti kay parak wen kiti anso rere nan komatong tangatang yakiyo kalawati yang wen kiti pilak toto pil kapung kaya yeyas rosoranwat iman dalam burong kapro yang eu lobolobon man Speaker. Kamu kuburuin po na sa mga Senator Harris. Kamu Senator Harris. Kailangan Speaker ay maway min yang pateng sakaratan kay po ni wawalap matriyanger ang malwat ay wawang kami Vice Speaker floor Honorable Senators Kokoros Helen wawang kisaw kasi mabiliang pateng tayo ng kalorin kiraikan korupsyon mapateng tayo ng radio ng internet ay ran maong men Pohnpei kan koros Imin pil sangat momote ulian tadi Speaker kang kupura. Pagita momotuan pil ponese malakap kesumpal menan kolonia. Ito wasana ito kay napidisan ang campaign. Ito South Pacific Commission yang we are men all kesumpal nan kolonia down buat we are member in council kay nan kolonia. Hey, Mr. Semenson Hebel, min pagida Thailand. Lebolog. Ola bil tipulog men. Kailangan Senator ko, pwede po mga ngimet, Sansaler, kailangan din sa Ukutrio, Mr. Hebel, pwede yung magkakiyang pateng, Legislature nan Uya Kupuran Ranwood. May I point of privilege? Masalah ay pan po na sa floor leader. Speaker nuwa min pacuan uyata kamu challenge kak corok talang pan basic pan resolution calendar. Mia karyaman pan kamu gitu. Pertaro karyaman challenge corok talang pan basic limau yay resolution calendar. Dahil kat-katir pon basic limau onituan ipatroan public trial place resolution of kutuway sa kwalu la piniyari sa silu pan resolution calendar sang ni kamagatiyo mawiyawiyar mon atay kumalti imen pagi kumailan place resolution calendar number of kutuway sa the resolution number of kutuway sa kwalu la piniyari sa silu mamawar ay pan po sa chief clerk Legislature resolution number Kutuway sa kwalu la and silu Legislature draft 1 a proposal for resolution setting for the ceiling for appropriation
for the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2024 and superseding Legislature Resolution number 172-23 LB2 for adoption. Chan salang mau nituan Chief watakata mangan resolution kami floor leader. Kailangan speaker nuwa men pajon weta ka magito peki mo kasampalo jen ka wilam ki lar nampe abkitu sa kwalu lebenyal reisek silu for reconsideration. Yaman. Chansal kamagut masansal sang floor leader katiyan an masanapan resolution nampe abkitu sa kwalu nampe reisek silu. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagit paitar ok try kat nan masanapan miya masanapan resolution kamu Senator Carl I kasabali sa karanwaw ibilman patang kupurakan na kasambal ki katon so kiti o patut non Mr. Simmons nintuan kapesakan memiyayar kapure yang ay kapung ki ngangan tatakan momot kasambal wat o rajon tatakan mapatang tatak kasambal pukat and kakapwal ran kasambal wat aliteyu me kasambal ki Israel veteran kan maing speaker nuwaw karakarak men kamagat momot kasambal wat dan kadiang nan masen pen floor amendment nampe riyop ki sisak leben yal riyasak silu oi baga kariaman Chan salang mau kamagit yunan masanapan kamamutan resolution of kutuway sa kwalu laban riyasak silu tadan piltre floor amendment riyop ki sisak laban riyasak silu koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paitar Masanapan floor amendment, kamu Senator Carl. Kailangan may speaker. Beliau kasabali sa karanwaw, moniban, padoyang nan KP7, kamumutan mo taglak. May kamera na may ng kasampal, ang tiyan tatakwat. Niyaralap, kamumutan mo taglak. Sungusong and kapurayang kawait memiyasang kabina. Ang kaunabatan padatin tar tatok riyagat riyasak tayo kawid yung may pacho o kawid budget and kabatayang wan muni yung may bahan pato sang fishing fee may pato na wan tala million riyaw 1 lop 2,600,000 Tama sansan ng floor amendment po and negati monuwad nintuan resolution mamia page A line isa kayo and padosang million paisak payo 5 lop riyanan 5 bukiyaw o patoyang million paisak isu lop riyanan 5 bukiyaw met nintuan million riyaw 0.10 eban patang million paisak riyaw sama masansan page A line isak 10 disangon momot pilban padosang million paisak payo 5 lop riyagat 5 lop riyanan 5 bukiyaw o patoyang million paisak isu lop riyanan 5 bukiyaw page riyaw murin line payo apan patotiyang line cup isak payo o pan patuan fishing fees mapan we nintuan kawid mamia sang kabina million riyaw 0.10 page riyaw line 12 and patosang million 8 isilop tuanan bakit wano buki tuway sa kriyaw o patotiyang million 10 lop tuwanan bakit wano buki tuway sa kriyaw o page riyaw line isak
and patulong ang fishing, mon fishing, and patoyang additional. Okay, musagla, Patriaw, lain na isak, and patuasang milian silu, lop, walinan, tuwakit, walubuka pa isak tuwaw, o patuayang lumalop, walinan, tuwakit, walubuka pa isak tuwaw. Met, ikamalala me, pa napali, Kairoir and Kabina nintuan men KPSM Qatar titong Legislature watch and tuan sawa kau na batan tatang kan chorus me government watch nintuan ruasin kosan at panapaling me yang aki apel ben local government o apel ben service kan chorus me Kabina kawait kedalan kakamanada bukan kakapel nan tiyan patet raya saktayo. Nayaralap ikawawan kamutan wo taglamet my speaker. O ibilluka kupurakan koros ang kakiyang so sa kawait irawat buwan kakuita ni meleley o ano ba? Kailangan my speaker. Speaker. Kailangan and kawawa sang Senator Carl o floor amendment riyap kisisak let niya riyak silu. Niya masa na floor amendment. Kami Senator Harris. Kailangan Speaker. Iwawan niya pibito. Kaping kemelel tatok mawiyawiyayo. Melel nintuan report pisadok mapitalong sang Committee in Finance. Sansal magamdi in finance hawdaut kita member amen sang nane way lel utagal ligigan. Sansal me kamuta me patromotal ranward pidalong sang Senator Carl Mawia delegation and chairman delegation in Matalanim. I will kapengki which me sang Matalanim nan Committee in Finance may Senator Ned Pahrek. Ayun kalalabak may minwiya ang siya uksir essential tuwan kasalatan committee ayo. Siya rirekan koros misansaler sang Senator Carl. Nihirapu ka mawiya pasan na pa namin kaptalong kamutaan uktaglawot. Pasan na kita ayran kamumata silgo kusang ren kapna. Anan kay memia ninduan mapagatar dito sa ngar palian executive. Iragay me Committee in Finance address ayo. Harira ka sambal may sansalata ayo. May ranwat ninduan kamutan kutaglawat reptalong o pasan kita iragay ay uya iran kalalbak pagi address ayo. Ira ka sambal kay me Committee in Finance kasalat. Melel proposal te silgo mo ko sang kapina may Senator Carl Wiyagi utupan na tatokan ranwat Committee in Finance atras ayo may rojotot sheik apura kasampali utirak tanan karorong public hearing mawiyawi ayikin kasampal man public hearing ba representative meticulous work in the token melel appointment budget and got Paraguay in a prudent manner. Committee kay rayo. Nan karorong semenin monikan sang executive koto sa bangga committee. Natami sansal sang opsin kabna. Rochotokak uya katededa me yey aban uya iremelelgay. Hari iran kalalbak Mia eusang and ira looking dama chanceler. Kaya koros mangi may requestin kapina mogan. Apnan karorong mawiyawi, kasileda ira kasampal gay. Other than tama chancel sanan kam di karorong,
O other than the fact mamelel miyayer proposal yu kamanaman lar. Into one referendum uya kasalada may fishing fees pan shared. That is a general information. Specific facts, information, specific information. Babanga kawait trial member in legislature what? Niya trial ban katkita the patawanda morning way magtrial ababali in a prudent manner. Hakaidan trial and recklessly kasewi irupkan choto pa sandasang evidence kailan maban substantiate na yet information ka miya yen nembekan. Hari imay uyagi ran kalalba ko upay kasal ako na. Pag dami Senator Carl kasaladar niya uya utupen dami songo-songon pagi kami teatro sayo. Ap nan kasaladar me uya sudah saya rikacembal me paradanan karorong. Hermele later member legislature watan tu kata songon pag tua temet niya pa santa sang bon me akot me pay kasal niya. Kailan pay kasalap, short utan katete kelail, yet monika pangkakrugta. Ay imay minal ka wait ren Senator Carl into one kapitulong alangan. Speaker, kupuroyin po na Senator Joseph, matsulakan sang Senator Harris. Alangan Speaker, itungal sa karatan kapung kay paniwawan kakpatsayang nakom. Ulian gadir mamodwod o kalilang masakan mo konentok. Wan kan komo if I Speaker Floro, Honorable Member kan Karusia, right kan mayang nan kalari Karusia. Kapeng ke we have been to talk masansan puki I kasantian sa macay democratic system. To talk Karos Pwuhng. Tama sa padyo walang ayo na Pwuhng. Tama Senator Carl song uyam na sa Pwuhng. May injection work pa siyang mamiya at sungal totoo kutasang tuon information. Marami man pa siyang Senator Harris o pagkama introduce rin resolution which kasaleta basis the information message o siya pacho wanti makakaleta kachkilong wowe. Mohon kak sainsan. Pwede niya tayo yung aliran bilkala pa kay Barry Sir, imanan sa pang mapi ito kumuni pantul. Kalangan Senator Joseph, Senator Carl, kung kawait sa Kalangan my Speaker, kaysa pali sa karanwaw, kapungki kawait na miyasang Senator Harris o Senator Joseph nintuwa na uya Chairman in Finance. Yan kakawait Chairman in Finance o Senator Harris nintuwa na rawia. Member in Committee in Finance nintuwan kawaw miya check chiki monikan me apali budget melel nintuwan kamawatan ko kitagila me kadaban kupurakan ang sukses. Ite ukitagila me miya peyan kawait ng gabi na. Miliyan Riau 0.10 dan padosang fishing fee magtay kasik. Ele kupuratay pangwag pasang ong yawewen kasik. Ay may sansan nansa matay pasan ko sa may kutay pan budget nintuan ta magtay kasik. Erimen kamelela magkabinan nintuan ay uyak kaunin way. O apa-apali office kan makin regregata morning way nintuan taxes o sangtekan amangi o kaprabarki mewan morning wat pan miya lakampali padang met ikin moment we kaw na batan budget in government again based on projection, based on forecast. Dahil pukul kau na bata budget you makasoneti irakan meban patanan budget. Ura kasempal
suatu yang patronan budget me the protection me sansal nintuan kawaitin kamatin finance ayo budgetin local government non personal questioned utan questioned non budgetin par chorus person sili second protection dan kwasanti o apali local government isa keu me government what pukog Speaker. and sansan my speaker me nan kawait mamiayo local government sedyang patro nan kapungutan kosonet nintuan resolution na kawait amount wasa di utang kasambal so that was important met me sudah wewe ke me niaso magteka manata patet o magmagduan tatangkan lakam pali magmagdin mo ni ban wugdak kita ban sudah kagamen kita ikak up nan pasan ng kosanet utan ruas na protection magtay ban tatangki utan person silisak kan kanena yang local government isa ke dari ele main kaitan kawawa apal me konangan mi ya sansal me Pohnpei patyanger wena besam kan wukatala pasan ng kosan na besam ruwaser besam and negatitong state payo person lemay sakin moni kan makin loti sang light mawiwiyaw lan labin sa tinabasam med was in pasang patyang med iman pilo kapese kan kupurakan mayang patyang puinyo kokoda puan ka kapese ukitaglan pasan puko mawukitaglan o nembe miray sa menen moni kan kawai ki Israel me kawewe ukitaglan pasan pukat takamadang ukitaglan pasan pukat senda dang million walisak ima tatak nan kanton million walisak maba million paisak manene yang state payu Pohnpei ban sabal man ke million isak riyo riyang ko bor ke me pasan ko sanne ima kawai tatak koros magdail apali magdail bil soda perane ki kawai tinan pasaran kosanet me patroman one more ni magtay bang kasik the anticipated revenue so de mango teka ko yan kupara tay bang upesen dan sakon tatak matuwa temet agay kitay ban negatif agay kitay ban positif imen cakar kita pan kupurakan koros kita ada saban man ki positif kue ki sote tan pileu sangon Kadkadaur mon wot nanti yang government wot lekin tame miran wot sebultan kampak o kanena kapan monin light o magdai wan sudah kosana yang ran wot ayat sudah padowan ma kumail mangi magdai wan sa palto ayman kedailan apaliasang tataw pukat mona tay bang kati isang imen yang so kupatet wot kagi bisoto ka paraw ko me ban yang puroto nan yang legislature me kasih pe ban apali patet kap te patet wot nintuan ban taik sang ilong ang irekan me apali isang nintuan kawaitin Chairman in Finance o Senator Harris rimen pe ke ban ko puranola ko me tama ka pinakaway ito kadalan wan ki ime kaunin way head of state ima papali office kan o kapara-para ka me one morning me kaway ito to ima kadalan tatang ki o ele nintuan we have been budget parte pe me yang parte le ranwat ima kan uyawi kapinagan kaway ito to ada legislator abali ranwat kawitin kapina ewutut ton
kusunet pasan kusunet you mau kita kelar. Uchut ton estimate memi. Rima kita isu tu kapar-kapar ke me kabinau ya tungal puka. O kita isu tu me napali. Ruasin pasan me utan local government ban yang eminan patit. Apatit wood. Aban we apatit you me ba ikak kawo me sudong sek. Dari nuwawo karak-karak. Men pergi kamakit kejadian Speaker. Dia aja cuma tak. Langan main speaker. Langan main bro. Kacuan kalau aja speaker. Speaker. Aku bro cancel me macam floor amendment maktai aspek lalu. Aku bro iban pun nama pai speaker bro kawasan di lima mon. Main kau maaf tu kawasan di lima main. Kamu pai speaker. Langan main speaker. Ay tungal sakaran wow angka polis abul mamu yang tungal me patulan lang. Protonan maluat di patuan wan kin kamu on di floor. Kaya yan abul senators para sa tungal wow so gitu. Kaya lakan me yang so pai yalanganam. Ilpaligay tungal ran mawan wow ang ton Pohnpei koros. Maing speaker itungalan ko kapeng o ay tungalutut amia ang floor amendment. Pagi floor amendment wat epatpatolang kanto. O ang pagkatiyang nan pachet ceiling. O yung makanene kan pan. Totok kasang to kusanet akan mapan. May tata. Totok ang kanene ti ni kusanet apan kan palangatit tene katimunip kat. Ceiling mo pagkaruwa siya o resolution nyo banggan kakota pen kasaneti wame state government kasik pandrakata. Main speaker totola atay dibitak tabilmai 11 paton wayo pitching fees. Sang na legislature mo kayo lel nan Pohnpei legislature kaysak lel katuaw kapunot en yamoman pitching fee pukatapan nene. O wiyata kopasan referendum o aramasan Pohnpei kamanala. Isme sodaban wiya puko ewong pasanan kusanet kayu lila ennan pasang. Me pangkanin. Yawa tawa samanin moni o songkawit kay makawit ya pining ko pasan. Makara yang ar sodapi kasaluk kamanala iraw pen pralang referendum o ton pasang teton Pohnpei ususki emanaman. Many of them katete makatel songon rapat o pipi kasal po. Wagi Congress bangka manati itu. Mara sa trabaho ya. Resolution pasan ng kusunet. Main speaker. Ang nitotokan pachat magkanto. Ewiya totok yung makaitel lalap. Abo wiya totok yung sound ko kusunet man bang bulgiti ang akong alutut. Kabar-kabar ko o kamelele makaiten niya ibang kamanala siliwat iban yang kawit kabana mabar kata cocokan kadengot abang patilasang na itungol pa nan posan ng kusunutan Pohnpei kabana ban kibana song korusya may kasik may bar kata o kawit ke legislature proseso ini sabul metel kamana dahil ba natiyasang ang kabana po ko magkabana kawit fishing fee wayo sudah makit, mam sultariyo, kajeng tayo ma-fail. Kaway ito sang kapna. Kapna sudah kala kaway, wasaka kititong katayin, wawat. Beliau main speaker. Ibatrang kamu ya tuang waliyapan rungkan. I-state makayo pagkanar waliyapan ng Congress. Kachirap ka naman sang rantayo. Kitaylo senatoren rup, paliriyaw, on a same boat. Ayatuan magdayabang kasakasan ng budget. Kamkamelele magdala na totok. Magdala paligitikang pekasal po. Main speaker. Iso naman ang patutuang kamanala budget. O ngay patuan. Diyan lang kasanin ang December. May value sa bang bruto. Kung bang katalala sa sinataran mo pa.
Imi mang katete yang katay. So to man wewe me bang proto. Opportunity and kamanala isma kawit kapna. Tel kamanala wawat kanto. Tel teba Manila me auditin 2021 local government ka pangala kasi. Mabilipis ko lang ray. Yawan pepol marakan tungalan ko. Del kam saklama yung speaker. Iwalian to me ang kiti. Iyan me ang kiti government and local government ang kiti. Rayangan ko Pohnpei. Irail ma grassroot. Ma grassroot pan kairta state pan makit. Iman pagi kiti te pe kasal. O man pagi campaign finance and te pe tang gumoni. Pagit mo pan pe tang kumani. Kajang wal me pan pe tang gut vice president irot. O ito yung concern ng public. Kailangan man speaker. Motion to close debate. Speaker. Prayer man. Victor lapel paytag miya. Kumpurahin po na sinami sa kayang kaway kalalabak. Kamuy Senator Mobuk. Kalangan Speaker ban youth ma florong Senator Joseph hanak kopertonya kalangan. Kalangan. Senator Movic yield the time on Senator Joseph. Kamuy Senator Joseph. Kapung ke kasadagan miyo iman ensainsan me Senator Carol sudah sabang itong alpito ko. Suchali di pasapang. Oy mang jailan pilmangi magchay mamasa ni budget ceiling kahit tekin budget. Budget ceiling magchay mamasa nagchay te supi long sa magchay masa ng budget. Committee, sila magkataang committee. Pumiyang mo committee may sujo Pwuhng tami report kaya ipan pacuan pay ngay. Iwiya sa bulong my chairman. Wewe ki tami rong asang all Korea man ma kapinapaan kawait me billion opuki ak chay pang kilong na siling million opuki. Yimi pacuan tabarid. Tama ka pinamasa ni mag chay pang uya. Aya po kon committee yan muna. Kahit hindi mo sa pacuan mo yan. Nari, instrument bilang kabraya nga chungad recommendation. Essential. Chailan kamanata ko sunod yung responsible. The resolution niyo. Senator Carl Kapitolong, 30% revenue share. Miyan ang budget on 2024. So man, municipal government kan kupura mesuot. Damag chay sungosongan kapachayang yay 30% with 30% in 2020. And we haven't talked mo. Napantipente ang cash flow. O discretion of mimir ang kapinay director. May right chari ka cash flow mamir ng budget ng kupuan. So what iragak pa nila? Kung budget miya yun. Dari, ipachong po yung mo yung gila, mga speaker, ipaan mo mga weapon to talk. Yung mga kasaban kiyang chali, isong weapon to talk, makareta. At chay kawala personal kusunet, chay kamanata, kusunet yung mas balance. Magchay kasampal ko personal kusunet, at chay lapali ni Pwuhng unsak. Akay tenan sume, emen pan, metawa me pang mawangi. Speaker, imen kolo chay yung recommendation. Tama ba ang po ito, ipang wawangi. Kupuran mo what song chorus. Iray yung magchay ka dyan sopay. Kapugpug tonger, tuweche. Pachato. Ebil pugpug dong nan momo chay kamanata niya sa balance. Hari, speaker, chay wala mo What's your name, speaker? Korea man. New yield floor on Senator Movic. Kalangan Speaker. What's your name, Korea man. Speaker Senator Joseph kopertonya floor kak patro. Ban tautang bon yiling floor motion in close. Undebatable, Mr. Speaker. Speaker. Child. Ay chungolain sa patro wanong Senator Joseph kopertonya your floor. Ikampe ko yun leme ay chungolain sa patro ay sa what. Tagamal man, Speaker. Child Komal. Speaker.
tayo Chapaler, nan supplementary Wuya Kubur, o tayo Katkat nan Masin Ben Floor Amendment Ria Pwuhng, Lebania Riesak Silu. Motion close. Chancel Mamier, motion you, Thailand return to Masin Ben, Mia Koreaman Ben motion. Kamukuji Mayor, Thailand return to Masin Ben Floor Amendment Ria Pwuhng, Lebania Riesak Silu. Koros Mautum Kamukuto, Masani A. Pwuhng, Masani Show. Division Taiwan, Tolang and Division, Melel, motion of Thailand return to Machinapa. Where request division, I ban Pohnpei, Chief Clerk from Tolang and Division in return to Machinapa in Road. Senator Abraham. Close. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edside. Amen. Senator Harris. Senator Johnson. Senator Joseph. So, Senator La Torre. Senator Leca. Senator Loyola. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Mobic. So, Senator Neb. Amen. Senator Simina. Liwawe. Senator Walker. So. Senator Daniel. Senator Edmund. Senator Loyola. Mr. Speaker. Hey. And Chancel, supplementary choose and return the Masin Ben Floor Amendment Ria Pwuhng, Lebania Riesak Silu, Usu so issue or issues Asak Pai way, but my work issues A Mapoita, Thai return the Masin Ben Floor Amendment Ria Pwuhng, Lebania Riesak Silu. Horos Usus kat Patpene or Uyata Usus Riesak Hill, my work here Pwuhng. Tayo return tier Masin Ben Floor Amendment. Wagi tayo return tier Masin Ben Floor Amendment ay ban po na sa main motion and return tier Floor Amendment at aleta Floor Amendment. Speaker, Kadkadaur supplement kita floor amendment no susunod ni. Carry amen. Motion no tayo
Kadkadaur sabat usus kila floor amendment koros mautung kamagito masani A Pwuhng masani so motion poita kay sabulman kita floor amendment riyap kisisak labniya riyak silu miyata masan Resolution. miyata masan ben Main motion. Agreement. kamagutok Thailand utingti masan ben resolution of kutuway sa kwalu labniya riyak silu koros mautung kamaguto masani A Pwuhng masani so kamagut poita tayo tingtier masana ben resolution of kutuway sa kwalu labniya riyak silu pwede tayo ban katlana no choose o tayo ban no choose ni kope koros mautung resolution number of kutuway sa kwalu labniya riyak silu kawatan ni 5 palimaon Vice Speaker kami Speaker man pagi magteka prong usus boy gumumon clear gagis pegasal. Abe bukat kesambal. Tebrong komurong talengkak prong koka. Sangkoros ma. Bang withdraw itu ngal pak speak. Koros mesoto utung Thailand kamanata resolution of kutuway sa kwalu labniya riyak silu kawatan ni 5 palimaon Senator Harris kam ususki in kamanamet kam ususki show menya me kumpan Speaker kupurma ususin tayo mo indam tayo ususe. Yagi siya lang alam mo? O iglang result din ususo kom kat kiyar sang clear ka. Clear ususu yaw kom check the clear result. Chansal me usus Asak 10A o usus 5 so met me chansal magtry kamanatar resolution of kutuway sa kwalu labniya riyak silu ranwat Speaker, kami motion sa banda na ban ng basic payo bill calendar. Agreement. ban bill calendar o iban puna sa Chief Clerk Legislature Bill number Papkil may sakalayan risak silu Bill Pahrek. Ari ang section 8-202.18 to Title 42 of Pohnpei Code relative to a marina and a pertinent infrastructure in Kadkadaur and for other purposes kung nigaryaw kung sa kalamatabat. Chansal me kamumutan ko sa network pitata siyab karetay pan puna sa Speaker. floor leader we are withdraw pilwat withdraw pan puna sa floor leader and we are kamagat and Thailand masani kamutan ko sa network Alangan Speaker, men nuwaw pajongon uyata kamu challenge katarapo sa pulman kita LP number Papkil may sakayo labanyal risak silu wong kem saklan watawat. Agreement. Chansal mau kamagat memiye Thailand te kamumutan ko sa net Papkil may sakayo labanyal risak silu o katlan an karyaw o kem saklan watawat koros mautung kamagto masani ay Pwuhng masani so kamagut poitar masani pe Motion close. Speaker. Agreement. Speaker.
Magkupura Mayor motion and return to Mass and Pak Magkupura Pampona sa Mass Senator R2. Come Senator R2. Kalangan promo Mr. Speaker. Muna ibang badyo ay min jengge sakratan muna ibang badyo ay min badyo sa bulumo sakratan kay boni wa matiyang ay nilang melel nan malwa ay sakratan ang komi Vice Speaker floor honorable members karos o melel karos me yang kecil nan malwa wow choror to ka melel semay so guci o Mr. Simmons o irailakan mapachang kecil nan kalari. Mr. Speaker, ikasambal ki kamutang ko senat nempe papukul may sa kayo dabaniyal riyesak silu. Wagi epit melel wan so kayas. Imakareta imin kasaleta ulianti gits delegation kan o kasaleta at jogo uyapan tatok metuwa chamet. Wagi sansal me epit sap o sansal me kicakan me ulian to wan so kayas. Koneng sangon uyapan tatok ka sangka kayo kiyang mas irailakan me sa ululian. Mele le sansal me bilmier kasantian wan so kayas o me pit sap. Mele ikasampal ke me withdraw inangan peluat. Sansal me Soang coco me anana uyang peluat Mr. Speaker. Wagi pitata kawela sap ram pitata aror so guys bil experiences sangon kapal kay me pit aror tan sap. Ay imin ulianti delegation in so guys so kamagut ma kamudang ko senatuat kakoburu lang committee po karongorong ang kakuyaw karongorong na yan kakuyaw. Ayimat, Mr. Speaker. Karuyaman. Mansalar, masa na ben kamutan ko senat, ang mga kupuro ipan po na sa kamagat magtalan rutung ti masa na ben. Paros mo utung kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, motion carried, try rutung tiyer, masa na ben kamutan ko senat, pap kilimay sa kayo, laban niya riyasak silu. Pwuhng tayo rutung tiyer masa na ben, tayo bangkat lang ni Karyaw kem saklang watawat. Wagi tayo bangkat lang ni Karyaw kem saklang watawat, ang tayo ban lukwar ningil, o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abraham. Hey. Senator Abis. Hey. Senator Artui. So, Senator Carl. Hey, mine. Senator Daniel. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edsite. Wow, wagi to guys delegation so. Senator Harris. Senator Johnson. Hey, Senator Joseph. hey, Senator La Torre. hey, Senator Leca. Senator Loyola. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Neb. Senator Simla. so, Senator Walter. So, Senator Harris. Senator Leca. Senator Loyola.
My Mr. Speaker. Wow, A. Hensan saleng wipokon mesabul matail totok te usus metok kamutan ko senet pap kilometer ke le beniar yesak silu usus silu abstain usus wano so o usus esak riau a met mewewe tai kamanalar kamutan ko senet pap kilometer ke le beniar yesak silu rangut kamutan ko senet Legislature Bill number Babki wali sa kuno line reflexilu LB1 na bill for not amending still on number 10L-139-23 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes ung nitoriyaw kung siklamatawat. kamutan ko senet wet tok budget karadaban pona sa Chairman and Finance. Kailangan ko may speaker ni Wow, men pata sa bol mo committee yo. Taki umotwatan kak pagkata o kamanata kamutaan ko sunod ng pepap ko ulit sa puno laban yari sa silu. Karya wag yung saglang matawat. Taki karya. Dan salang mau kamagit sang Chairman and Finance dalam ketian dan masa depan kamutaan ko sunod pap ko ulit sa puno laban yari sa silu LT1 o katlanan. Karyaw o kem saklan matawat. Karos mautong kamaguto masani ay uwang masani so kamagut paitar o masani ba? Speaker, kasi nadwaj me siyong kapungala sa balance yung sa child budget huya o kita paysangan anaanan protokon issues. Lumotong what my speaker, kailangan. Karyaman May kuburo pambiya floor amendment kay may panpo na siya ma-irail may introducer and floor amendment. Kailangan may speaker, Kamu Senator Carl. kailangan po ng speaker pwede yan sa umaw. Kaysa bali sa karan wow. Pwede tataw kasambal magdahil apwali ng kapanagis kaya tar ceiling and budget ng tuwan na ba na apwali ananakan o pukakan magkon kay state government sabon man kiyang chon way o kampakan. Nuwaw karakarak imen paduan dong floor amendment number riyo buku wane sa kisu laban ya resak silu oibel karyaman. Karyaman. Imen patrawan pona sa kamagut mamiyak challenge floor amendment number riyo wane sa kisu laban ya resak silu harus mautong kamaguto masani ay motion paitar o trial kumbal ma Military bagi floor amendment sudah tinggal floor amendment number yang puan isa kisu lebihnya resak silu. Try kumbal
Child Sapaler Nan Sabul Mantail Wiyakupur O Taikat Nan Masan Ben Flora Men Number Riap Kuanesa Kishu Levenia Resak Silu Michael Probo in Ponasama introducer Riaman Senator Carl Senator Simina. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker muna ban patoyang nan KAPWARESOU I mean kaysa bali sa karon wow kapeng kuburakan puegi aso mau may tungaran ki yoralap kamudan kita kelawat ban ukitala page Pwuhng and double material budget o line limau o kapikata wancala walikit wan kakapaliyang travel and director and office and director in education dahil mangi me eu kampa me apel pan kampak met o ananin director and kinpateng meeting kan kawait apel pen moni o apel pen kampang kamarain kan chorus me non kasampal po director and so the sabon man ki the tungalan ki when chete the melel when moni me ichar when kak pateng ananin Ceylon kan the meeting kan me bangkin mie nintuan ban Ceylon sampon de pateng met sansal me kampa kasampal kampa lautwat ananin Ceylon me bilkin toto puegi kampa wat ya kan pateng kami nemenin Pwuhng library kami nemenin Pwuhng kamarain sempatak principal association kan tak toto director bilkin tatangki sabol me tungal morning travel when kinapali ki ananin right on tatangkan me ananin pateng sangan meeting metua temo kan rebuai ke met kamu mata memie kalau walikit kan kak mie o pelang option directorin kembang kamarain o panapali ananin travel kalangan mai speaker Masa nebe kami Kalangan speaker ay tungal sa karon wow sa balpan kubromi wow nage floor riyay honorable senators kan koros riyalakan masopay yelamalam wow nage koros singkalalabakan kawit nan pachat mamiyan sawit sodro munin sailak santiyong ban option traktoran kambang kamaray memet song-song na palit tamiyar mo imang kalalabak rin introducer kailangan may speaker Kami, Senator Carl. wow kailanganin vice speaker bugi kayo na magkasampal kita ay kadiyang nan tiyan tatakap nan kawin may pangkurakan ensansal me yay miye morning travel me pacho panabasin director o nan week samalar SOSeki Israel librarian kan me anana pacheng tatakin kami namin Israel librarian nan Pacific no yaw palaw nan kawit mamiye kamawatan kwatetin sila ko miye absolutely la dong legislature we have been to talk me executive kinapali elayang kamawatan kwatetu so de yang tito kawitin patet me pagkat tito sang executive abagi director kamerele me kasampal Israel librarian kan and school in net school in nu pateng school in fix dan kake openo pateng
meeting, the conference in Kaminimin Library and in Pacific Mabanwe o Palau. At atong kita sa bulme tungal morning travel. Mewe imesansal nan kamumutang. Speaker. Speaker. Ngay Salasan Senator Carl. Speaker. Speaker. Kalangan speaker mo mangkan sakala na itungal kalabak pangkakataw yamen kawoy sa kote tama po tamumun me. Mewe ki morning travel me. To talk po kaya wali librarian in school kan patola Palau metete sansalaray pato. Anan item mood po kaya bang pachosan ng general fund ni makarata sa soror ni momon kawit na miyanan pumumatan uktakla mo iman ali dito kawit. Ngay nakamu. Kailangan may speaker ima Pwuhng onward pan patosang ng general fund. We had a Massinaban floor amendment. Speaker. We had a Massinaban floor amendment. Can we, Madam Chair, Mr. Speaker, Senator Leka, can we? isaratang wow kapatsapat. One can go with Mr. Speaker, Vice Floor, members of para sa patsayan supplementary wiyala malamin men sangat. Mr. Speaker, Pakita Minitreo Kamal, if we may. Ituan pagpagmamiyag trial kombal Minitreo, trial kombal ma Minitreo Tariao. Kupur oktay kat nan Massinaban floor amendment riyab ko na isak isu labnyari isak silu. Speaker. Kami Senator Joseph. Kailangan Speaker, iman sungalan ko sin paytag kay tayo kini pacuan nuwang yang kamel me anaan kasumpal yu me pa kun yang melel sa macay director ang kakpatseng wala malam kasumpal kan nga kaway tata sa pul macay token kampahan kamarain ang amer pacuan sungalan ko kis pay kasal po yung chay lapcha kamanata budget ako chope yu chapta manaman ranwatch no pempe isak buku sumpung yu ran isak anaan buka uya para parata ni maka kawai tam ka areta Kami Senator Ned. Kadianan Massinaban floor amendment. Kami Senator Ned. Kailangan kami Speaker. Maway tunggal sa karamisiglang. Padrang sa pulamang mga tunggal
sakaratan kay Pwuhng wow kan me miyer nan wasan wi lam may tungal sakaran wan kan kami wan ke Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan Samoro Riamen and we riau yang pateng sapul matrail we lam ranwat amen we are wutan amen tel me riak silemen ye lugan lang so me biliang pateng of kat nan kalari ye so kiti ay tungol pateng kamu wan kiyo kasamoy rel kan me yang tawa taw ye lam ranwat patunan kalari lekin me wan ki karo pateng kamu yor kausa ran mau and paya mau kapayo kapul ong Israel men Pohnpei kan mayang pepeyan men kapese kan nan kalal walakin kalal en pe sarawian Pohnpei Kapwuhng floor amendment Kapwuhng kasalatayan chairman and committee and morning Enginkehlap pagpagin sailok pagat me wiyasan salmet o pilpan itawen to me kay ong sailong kay me sotra kasikpe hanan be mi ime sotra kasikpe pe ime sotra patro kanan pachet megtrail kamanalar apten tirak danan be apne melal karasi bangkar rasrasgi librarian lepin setuet me banu ya wi palau luko on librarian chorus te me mie maing Mr. Speaker on amente kai short ai magtel songan men yang sawaso tapan pui gigtal mange kasampalan librarian on library kan and high school kan I met itungal Iran kapatapat o ong nin Iran kalalabag sang chairman and committee and morning. Major motion ben floor amendment. Motion and close. Pagpaktaro karyamento ilan rutungiti motion ben floor amendment koros mautung kamaguto masani ay o masani show kamagut paitar koros mautung talan sabulman kita floor amendment riyab ko na isak isu labinyar riya isak silu masani ay uwang masani show motion paita og try sabulman kita floor amendment riyab ko na isak isu labinyar riya isak silu ranwat Major floor amendment. My Speaker. Kami Senator Ned. Kaya sabali tungal sakaran wow. Nuwaw men patrawan sakare winin ko po Senate mayang tawa daw yalamalam and ranwet and katarapoy floor amendment number yap ko ni sa kwalu labinial reisak silu o sapulman kita pagkakariyaman. Dr. Taro Kariyaman, Thailand Filter, floor amendment riyab ko na isak walu, labinyar isak silu o sapulman kita. Koros mautong kamaguto, masani o masani so. Pwuhng kamaguto po itay, baan po na sa introducer kamu, Senator Ned. Iben batuan uyata kamakit. Patrang kamakit mi batuan pagkataro Thailand. Masan ki o sapulman kita floor amendment wet. Riyete itungal kamakit. And kapurpor lang committee and morning. Puirailan purayang check sapal, check tiki o kupureta man kapurpor to nan malwat and nagnagiti pasan maun. Kariyaman. Ma kupurok tayo katnan maasin na ben floor amendment. Chancel Mayor kamagut yumi ay ban po na siya Senator Carl. Mabitata floor amendment, Senator Carl. Kailangan may Speaker iban yield o pasan
floor amendment me kay bangkat yung lada. Masalar masa na ben floor amendment riyap ko na isa kwalu laban niya riya isa silu ay ban entertain motion masansalasang Senator Ned. Floor amendment riyap ko na isa kwalu laban niya riya isa silu and patulang Committee on Finance. Karos mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o floor amendment riyap ko na isa kwalu laban niya riya isa silu ban patulang Committee on Finance o Committee on Finance and kaway toto nan uyakupur choror. Kami Senator Carl. Kanangan my speaker imen pagin wow karagarak magtaykak kamal military yaw po Israel tonta dangkan and kak kau na bata floor amendment may pampatungan kong ikamela ma floor amendment what kasambal po apali Israel men po bigan makinanane dialysis onan floor amendment essential ya wasam mo ni pampatusan ito apo gamet anu wow karagarak imen Pag yung Thailand Komal di labinan show, Thailand Komal labinan show, pwede floor amendment may bitata dialysis na Thailand kaganapali. Thailand Komal
sapalan an sabul madail uya kubur o trail kat nan ma senaben kamutan ko senet pa ko li sa kono le benyari sak silu LT1 mi ada ma senaben kamutan ko senet pa ko li sa kono le benyari sak silu LT1 kamu Senator Exide. Tama, Mr. Speaker. Unay pacho ay sakitaan kay Buniwaw ang patyang dyan magsakare nilang ong Enginkehlap ko. Kapreto ng Chamber Pwuhng ko may Mr. Speaker, Yamanguchi, Vice Speaker Michael, Lord Liter Abraham, Honorable Members kan Corvus. So kichi ay Apple staff kan Korusian patyang child ng sangwach. Nang wiyata na yung kamugot challenge supplement kita floor amendment Ria Puki when I saktuaw labnial kay saksilu pagi karyaman. Riyaman. Kamagut Mayor challenge floor amendment Ria Puki when I saktuaw labnial kay saksilu korus no tung kamagut masa ni ay uwa masa ni show kamagut poitar masa ni be so the masa ni be ban pone sa kamagut masan saler Thailand rujung timasa na floor amendment riyap ko ni isak tuwa ule banyari isak silu. Koros me ujung kamaguto masa ni ay uang masa ni so kamagut poita tay rujung tier masa na floor amendment. Koros me ujung Thailand sabul man kita floor amendment na riyap ko ni isak tuwa ule banyari isak silu masa ni ay uang masa ni so kamagut poita ruk tay sabul man kita floor amendment riyap ko ni isak tuwa ule banyari isak silu ranut. Mi ada masa depan kamu tangguh sunat. Kamu Senator Carl. Langan my speaker. Unay ban beliau padang kupurakan naik ke sepali sekarang wow. Menduau kerak bagi memut kesembuhan dan Kadkadaur masa ni o sabul man kita. Floor amendment number Rio Pukisi Sakeo lebih ni saksilu. Tapi karyaman. Pagpaktaro karyaman Thailand Kadkadaur floor amendment Rio Pukisi Sakeo lebih ni saksilu. Koros mau ujung kamaguto masa ni uang masa ni show kamagut poitar masa ni be. Kamu Senator Carl. Kalangan my speaker kaya balik sekarang wow. O implement ko yan kay tungal wow district administrator in net municipal government na bilbatan ka dahil muna sa wasang ranwat. Nayaralap kaumutan ugataglawat songosangan kapikata wan moni yung napato nuwan kala real lop 200,000 wan kakapali anan karwarun dialysis na miya Pohnpei ranwat o pa napali men Pohnpei chorus mana dialysis miya kuburayu monuwa dan kak padosang nan sector grant bagi kita isaik kadiang o tatangki moni sector grant kap meban pacho nan kampak kap kawin miya bagi kita kaitar ceiling and budget ang kagpadosang non-general fund. Anso yung mur, ni anso maban, teteyer, o manamaner, kadalang kagtatang kumunin, kambak kap, ayaw, uyaban datak, panapali. Ang tama padapan kupurakan ranwat, nuwawo karakarak, men bagi kadalang kag kupureta, kamutan ukitaglawat, ang kakapali, ananin dialysis. Ang Israel kan mana ne dialysis Pohnpei ranwat o Israel kan lakam baliban pilpatolong at Pohnpei. Kalangan may speaker. Motion and close debate. Speaker, kakiyam pato. Na magupura po po na si Senator Mopi kami. Kalangan speaker. Mulai ban pato ay tumasakardang kay Pwuhng pato ang tama kamtiyang kiyar wan kin kami speaker. O Senator kan Korusia, Honorable Senator kan Korusia, o Israel kan mepatong challenge kalau. O peitak yo men miya Senator Carl. Pwede ya kasalitan ng kapan me tamak chay kalau te kila silingo. Esang ni tamer wasin kopna o tamak kopna katartong child me anana ko imak child.
Committee in Finance, Sotra Leta, o amount to Patron, Pwuhng, and Apaliala, and Anan Governor. Atame Sainsalan sa wood, Flora Amendment kay Mesoto yang minantame Anan Governor me Patroti, Toria was a type of Patroan Sang Yang Monuka. Kalangan. Mao Senator Movic, I am opponent sa Senator Carl kami. Kailangan may speaker. Main sudah na pasabang. Iran kubu-kubu at PPM yung mo. Kailangan may speaker. Masular, ay miyete masanaban. Masular, ay panpona sa kamagat mamiyak. Thailand retung masanaban floor amendment number yap kisi sa kayo labanyal riyasak silu. Koros mautung kamagato masaniyay. Pwuhng masanisyo. Kamagat po ita, tayo retung tier masanaban floor amendment. Koros mautung tayo sa bulman kita floor amendment riyap ko isisak labanyal riyasak silu. Masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion po ita, Dr. Sabulman Qatar, floor amendment number of kisi sa kayo, labanyal riyasak silu. Miyata floor amendment, kamu Senator Net. Kailangan kami speaker. Kaysa balay tungal sa karanwaw. Iman patrowan ni wow. Uyata kamagit, lan uya lama-lama floor amendment number. Riyap kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu, o sapalman kita, pagkakariyaman. Kariyaman. Pagpagtaro kariyaman tayo biltrek floor amendment number of kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu. Karos mautung kamagito, masaniyay. Pwuhng masanisyo, kamagat po ita, child katnan masanabi, kamu Senator Net. Niyaralap, uyatiyak and pinin ko kusanet. Menan tisempe, Thailand kinuya important kapeng. Important kapengen nanti sampai en sombar silu sama laro mau sudah pilihan masyarakat o sudah sengilal we koros kap o koros minan legislature ko koto Christmas important Christmas dan Pahrek hutan kempoga we ki Monia tikitik, mentare ma amail kamriya tikitik sakan bawat Thailand event o sapelman kita important kapeng and Christmas. In your lament, my Mr. Speaker, kalangan. Close to it. Speaker. Mayor motion Thailand return to masanabi. May kupuray pan entertain motion masito po ita tayo bilkatlanan masanabi. Koros mautung Thailand sa pulman kita terutungiti. Masanaban floor amendment riyap kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu, masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion carry. Kamagatwo, meron tiyer masanaban floor amendment riyap kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu. Koros mautung tayo sa bulman kita floor amendment riyap kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu, masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion carry, Oktay sa bulman kita, floor amendment riyap kisi sa kriyaw, labanyal riyasak silu. Kamu Senator Simna. Ngalangan speaker ay tungol sa karatanwaw kabat-bat imid kita Thailand kis kombalma minit riyaw ti silu. Kak sansal karaban pagpagan kombal. Dia pagpagyaw siyang paniyang kamarain may nining kasyampuan. Ong mumutu watari ine Madam Chairman saya kata yang kakiyang kaptulong ranwot floor amendment yung kalangan Speaker, mong kamal. Kamu Vice Speaker. Kalangan engkap sansalama. Ansawad po ki uyapan magmagatin sektor kan. Amia school ma utan school apal sodo legal taulu. Karata i me floor amendment song-songan apali school kan me sodo legal. Ang supplementary school kan. Are utan ka sampal mo man. Kalangan. Dan komal. Tayo say komal. Kamu. Usay komal. Say komal. Na ibaan po na siya kamugot mamiyak tayo dan komal miniteo tariyaw tayo komal. Kamu Senator Joseph.
Police of Wano, Lebanon, Sidu, LT1. Mia to Masanabe, common floor leader. Kalangan speaker tunggal sikaran wau sepal. Speaker men wiata kamu challenge ka kapantala masen pen LB number pap ko wali sa kuno lebanyal risak silu LD1 o imun kalantaran ranat. Riyaman. Pagpagtaro karayaman karos mautung kamu kito masani ay Pwuhng masani show kamu kit paitar o ime panwiyawi. Masani pen kamu matan Kosonet pap ko wali sa kuno lebanyal risak sidu LD1 pan kapantala ni imun kalantaran ranat. Miyate kamu matan kosonet Legislature Bill number Pap give by Sakwalula and Risak Silu Legislature Draft 1, a bill for an act adding a new section to Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code to provide for the Kapingamarangi Multipurpose Center and for other purposes. Ang ni Koreaw kayong sa Klamatawat. Kalangan Chief Clerk Essential, makamutan ko sa network pan report lang siyang committee and shop, karitay pan po na sa Senator Edmond, ang wiyak kamugatin masanabe. Kamuy, Senator Edmond. Kalangan Speaker, muna pan, uyay report ay min mumututan doon na sa mas para doon District Administrator and Winnet kan kinnet. Uyaw na pala pa. Olo tibulog. Kalangan Senator Edmond, pwede po ang maangay meto ko District Administrator, Mr. Kalangan sa Speaker po yung inkak taula. Inkak patyang sa karatang wawakan matyanger mo po yung kihanso. Lakat pila pala sa mala. Jungal sa karatang wawakan ko mo Speaker, Vice, Floro, for member Karos. Mingyata motion yu, mumutuat ang kak pokata LP 486 o buyalam report second reading and final. Riyaman. Magat mabiyas ang Chairman, the Vice Chairman and Committee Sab, Thailand Pokata, kamutan ko sa net pab ko pa sa Kwalu, labnya riyak silu, LT1 o katlang nan karya o kimsaklan matawan. Karos mautung kamuguto, masaniyay. Pwuhng masani show kamagit paita taikat nan masanabe miya masanabe Motion and close to Riyaman. Speaker. Sansal Mayor motion Thailand to masanabe ang may kupuray pampo na siya ma Senator Harris muna pampo na siya kamagit na miya. Kalangan Speaker, raywawan wiya paypayta doon. Sa karmisig ban, committee shop o legislature wood. Kamelele men yan siya me kamutan ko siya natuwad kaptalong ni watawat kayo ipagi yan siya o main pwede karpe imay patrogi dan siya uksit. Kayo imin kaptalong subsidiary motion yung maban with root pound rule EAW. Pasan ban ay pagpag Mindanango rule Asak K. Sansal me rule 105 kaptalong kamutan ko sa network ang watawat kayo. Rule 6L epitata withdrawal. Withdrawal nan rule 6L yan siya maban withdraw aban place nan calendar sudah mudah-mudahan ran 5 macam specific date code. Rana momon memia masan ben privilege motion melayan. Ay minan chancel manan chamatay rule privilege motion ita mewia aban supersede action corruption the motion corrus memia. Privilege motion shorter kita mana-mana yu poin kak tria semua provision try kan nan sama try rule and procedure nan rule is okay akasaleta action measure you melel pill mabam pitalong mon legislature what utan pan yang report you man yang long ita exception maban withdraw tuan rule 6L
Rule 6L, about withdraw, about place on the 5th calendar day, masyodre additional day move ro kapatay. Kaya din yung kamutaan ko sunod what, yang utong kamelele me Israel man kap ngamarangigan anana rail was. I will chancel me amuman me kamugpo yaw buagi anan karwaruyo. I mean kataman kong Israel man wasa me in question nan kamutaan ko sunod what. Huwag government retention area me mimiban man obsing kapna. Kapna kak designate aramas to Pwuhng organization you on the dongo wasa you. Sudah anak-anak ben kaman mancang melong opsing sap. Hari ninduan kasalatan memierano, memier silgo me kabnawiya tau kab designate yang kab ngamarangi wasak set. Hari ibabam meninduan dami kasalataro menenrulkan me Saider, measurewat pampitulong niya pitulong rawat o report siya utalong at taur menenroll 10K. 10K meruwa siya every bill upon submission ng legislator shall be accompanied by a committee report. Rima uyawmet. Hermet kamelala measurewat a proper and trial and address up on first reading. Kaya din second reading. Ay ito may mga kasalatan ito na ito ang rule 11.1e. Kalangan, Speaker. May ito masin ben magkumpuro ibampo na si Senator Carl. Sansal may mayor motion trial and return iti masin ben. Floor amendment. Te kamumatakan ko sinet papo di sa kwalo laban niya resak si LT1. Mayor motion trial and return iti masin ben. Anak mau iban yield time. Ang motion iya kalangan. Speaker, ipan entertain motion masyadro po itak tayo nagsabala bilmamasa ito one rule mamiya. Paros mautung talent rutung timasa na ben kamumatakan ko sunod papakupay sa kwalo laban niya resak silu LT1 masa ni A Pwuhng masa ni So motion po itak tayo rutung tiyer masa na ben kamumatakan ko sunod papakupay sa kwalo laban niya resak silu LT1. Pwede tayo bang katlangan ni Karyaw o kayo sa kalan watawat, hak tayo bang lukuar, usus, nangil. O ibaan po na sa Chief Clerk, o usus, and Karyaw o kayo sa kalan watawat, o kamumatahan ko sa net, pabi ko pa sa kwalo, laban niya rin sa Silu, LT1. Senator Abraham. Hey. Senator Abis. Hey. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Hey. Senator Edgar. Hey. Senator Edwin. Senator Edsai. Amen. Senator Harris. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Hey. Senator Latorre. Hey. Senator Leka. Senator Loyola. Hey. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Neb. Hey, don't do it. Senator Simna. Amen. Senator Harris. Senator Movic. Mr. Speaker. Hey.
Ang sansalayang way pa kun supplementary totok ta usus metoke kamumadaan ko sa net pap ko pa sa kwalu labnyari sa silu LT1 usus Riau abstain ta sota sabang roll call o usus Asia kwalu A met mawawag tay kamanalar kamumadaan ko sa net pap ko pa sa kwalu labnyari sa silu LT1 Ranwood. Trial Kamal, Speaker. Trial Mayor, kamu tang kusunet, kamu floor leader. Trial Kamal ma. Trial Kamal Lebanon show ni tuan pag sang floor leader, trial Kamal Lebanon show. Vice Chairman in Education, Komgak, Suwasama Matam, Kamatangato. Yumay ba? Yumay circulate. Rabani ni intermetri ko to kabatang attachment ng mau. Apa lila floor leader?
Speaker, Point of privilege. Nakapurama floor leader in Pohnpei sama Senator Artui. Kamu Senator Artui. Imebil kapacayang floor leader lian sokes men ye Mamolin Jacob nabil kacang kirailas. Point of privilege, Speaker. Na. Sulasan Senator Artui Pohnpei Senator Latore kamu. Kalangan Speaker yang kakpakita tayo tunggal wa may patuwaner ang kakpatuta bang purakan po yan show. Pilihan show ibilman pagbang purang katuwa tayo ang bilko sa mo. Mga nakapakasampal man yung Eugene Simon mapilihan patuwang tayo at tunggal warok may sansal sang nanabas sa kos. Iyo lupalwon. Kalangan Senator Latore o Senator kan Koros point of privilege masansaler o kalangan ni Rail ka Koros makakpuligiti Rail anso o patreng trenan uya kuprun ranut kalangan ni kupromay mi ada point of privilege masular ay bampo na sa floor Speaker, kami pa speaker kalangan Speaker, pwede karon tiya room show. Kam kubura po yung bilkak, waliante kamuyo Senator Harris, bil kasamo Manuel Kasampal, Mr. Henry, mapaut kay Assistant Chief Clerk, and mamot Kasampalwat. kalangan ko promi pa speaker Michael pwede Pohnpei sa masansaler kalangan ko promi mi ada point of privilege masular ay bampo na sa floor leader Speaker nuwa men pajawan yata kamagito pagkak challenge kak pausela maasen pen LP nampe tapki wali sa kuno lebanyal risak silu LD1 ang karyaw kim saklan watawat. Kariaman. Saan sila mga kamaguto, karos mautrong kamaguto, masani uwang masani show, wag kamaguto po ita, tagat nan masani be, miyata masani be, kamutan ko sunod. Speaker, Kamuy, Madam Chairs, Senator Lega. kalangan muna ba niyang patro kaysa pali tumuluwawang kagatuwat unsa ko karos may patren supplementary we are malam turo na ranot. Niwaw Ben William T. Chairperson and Vice Chairman in Education and myself and offer floor amendment 273-23. Pagkakariyaman. Saan sal kamagut sa Madam Chair, Senator Lega, Thailand Pilmasani, floor amendment, riyop kisi sak silu, labniya riya sak silu. Karos mautrong kamagut to masani uwa masani show, pwede po ita, miye, aktay kat nan masani be. Kamuy, Senator Lega. Kalangan may Mr. Speaker, isang karamisit pang kurang kachkachwat unsap. Duwaw, esansal may floor amendment, riya bukisi saksilu, lapinyari saksilu, kakwen supplement, and kaksawase Department of Education especially. Esansal may education is funding under Sector Grant Apweki Grant Award. The Pantin received from Department of Interior. That's the reason why we're offering this floor amendment. And Kakacha Sansal Pangkurang Kachkachwach said that most of the schools that, as we speak, cash power, this is just to supplement what we have right now. Kalangan. Motion and close. Masular, Masanabel floor amendment, Iban Pohnpei motion in return to Masanabel. Karos mautrong Thailand return to Masanabel floor amendment, riyop kisi sak silu, labanya riya sak silu, masani uwang masani show. Kamagut po itang kay return to Masanabel floor amendment. Karos mautrong Thailand sa bulman kita floor amendment nempe, riyop kisi sak silu, labanya riya sak silu, masani uwang masani show. Kamagut po ita, rong tayo sa bulman kita, floor amendment number, riyop kisi sak silu, labanya riya sak silu, ranwot. Miyate, floor amendment. Motion sa bulman kita main motion, Speaker. Kariaman. Nasalat, floor amendment, ay baan po na sa kamagut mamiya. Thailand, rutung iti masanaben floor amendment, ito, kamamatan ko sa net pab ko, alisa ko no, labanya riya sak silu, LT1. Speaker, kumpura child komal Tay komal, miniteo.
Pabkualisa Kuno, Lebanon Reisek Silu, LT1. Shansal Mamier, motion, trial and retributive Masanabe. Koros Moutum Komaguto, Masani Ye, Pwuhng, Masani Show, Komagut Poeta, trial retributive Masanaben Kamutan Kosanet, Pabkualisa Kuno, Lebanon Reisek Silu, LT1. Pwuhng Amir floor amendment kay Magtay Kamanalar, Asabul Matay rule may require duplication partiality. O ibang declare makamamataan ko sunet Pabkualisa Kuno, Lebanon Reisek Silu, LT1, Uyalar, LT2. Dahil baan katlanan karyaw o kayo sa klan watawat o abaan usus ni Ngail o ibang po na sa Chief Clerk o roll call. Hey. Senator Abraham. Hey. Senator Addis. Hey. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Said. Hey. Senator Harris. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Hey. Senator Latorre. Hey. Senator Leka. Senator Loyola. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Net. Amen. Senator Simina. Amen. Mr. Speaker. Hey. Ensan saling wibukon masabul matay totok, tausus matoka kamumutan ko sa net Pabkualisa Kuno, Lebanon Reisek Silu, LT1, Mauyalar LT2, usus, ASEC, usus, Reisek, A, o soto Pwuhng. Ranwot tay kamanatar, sabul matay kamumutan ko sa net Pabkualisa Kuno, Lebanon Reisek Silu, LT2. Speaker, Kami, floor leader. Luwaw, iman bajawan pagibang pramal jalan kair cebana cororwat. Point of information, Speaker. Na, Senator Joseph Kami. Kailangan, may Speaker, itungal point of information, malalaman huya itungal Kapwuhng. Kapwuhng lapaan kupuran Legislature Watch. Huwag kupuran ngong. Kaya sa pulman nakiyalatara, chahil kalautala sa pulman chahil siling. Billion Riau point 1 o. O chahil bilpaki ki siling o kamanatar 1 mo niyo. Ni floor amendment, may patch-patch karaniyang silop na $300,000. Huwag kupuran ngong mamiya. Dami man kapachayang mga Speaker. Nan million Riau point 1 o. Esansal may yung kupuran kabina. Nantuwa na esansal asang Senator Carl. Introducer in floor amendment. Abil pachayang mo maing kabina. Kupuran ka, Speaker. Kupuran kabina pil miya sa pun makosantin million Riau point 1 o. E chayang at siya million Riau point 1 o. Ermayay million Riau point 1 o magchahid kachin kaluwantar. Silop pachosang elala. Asa pulman kabina na ko sa ikapol. Ay may mentagita. Nan kuya lamang baan patsota dahil purkalangan no po na siya kabina sa kupure. Sa pulmanan may kachin pakiti ito. Muna dahil paan kachkilong sa pulmachahil kosanti. Dari mayay paan mayay million Riau point 1 makalaud la. Nakakatsera leta may kupuran kabina baan sututok. Anana kami sa pulmanaki. Wan kalaud la ang siling mamiya sutuban to kala. Mau. Pues nintunay kapacha siling mamiya ang bilgag sa insal. Milyon na point 5 magchay kachin kamanata ayo. Napachpachocho na ang siling.
Nintuan ay kapatay kak pacawan sapong. Amao, Senator Karan na kamelada yang yama esolar boy pacawan tagajin sapong kapan me pacu yisa. Dari pene jungal kapat me pacu terma ye milyon point lima pacu lala. Cai baga kana pali supplement kapinana kan me kacin masa ni tito opil paceng anana kay me office kay pil pagpaki bag cai pil suca pali. Iman pagi nuwawa karak child apaliatamas kupuran executive puran kacangaway sa pulmarail totok. Muna chay kachkilong pain sa pulmachaid ananak. Kalangan may speaker. Nang chancel memier motion child kair sa pulmachaid uya kupur. Ari iban po na siya kamagit memier. Amon iban po na siya may kupura puinka kulian chaiti. Uya sebelum matay sakaratan Pwuhng melel Pwuhng pangkuburan kala bako isoko labalaban wave alien tiak momocho government melel Pwuhng kiyang option kabina Honorable Oliver karyawan kabina Honorable Yawanis sebelum mamata matungal tronto tangkan koros Pwuhng ong songkobung labalab Honorable Joseph yang amui songkobung kan sebelum memail tronto tangan koros. Kulian ketiga bil Pwuhng ong tronto tangan legislature koros tronto tangan and Pohnpei koros makin pateng tail nan sebelum tail uya kupur melen nan komiti kan makin kai buti tangan magtagen mamasani tepat padrawan nan galeri. Imen uya atail tunggal Pwuhng pergi Ranwat panuya kem seklan sebelum material uya kupur toror imen pil patrawan meranwat main pil panuya kem seklan uya kupur mon usus and no pempe isak tayo kami imen patrawan imen pergi trail koros and nantrian totok Pwuhng kiyang totongkan koros magtrail uyatar peita Pwuhng ku utut pene magtrail sabul manki kami men patrawan Thailand katlaw shoes tama po ita November isak payo patola imen pil kongongagi sa sangon ngong magtay sa balmankik Thailand pil sapalto kaimsak tatokin legislature kaysak kaimsang ki good luck Senator Koros ere itungol sa karata. Sa kamagit mamiyak Thailand retengitis sabul material uya kupur toror wat koros me utung kamagito masani ay uwa masani show kamagit paitar ok trial retengitir sabul material uya kupur toror wat Congratulations.